راستن بابتا پروپاگاندا مدیا PKK و پیشبینیا شرکی لسر هریما کردستانه هروها آرمانج کرنا کسایت نسر بلند لحکومت هریما کردستانه یانجی شرک و بحثت که مدیا PKK تومت آراسته هریما کردستانه که داکم بهتر سر و بابت راوسن ممی وانداریا و مصطفی ابراهیم گوچلو نویسکار و سیاست مدار باکوری کردستان کردیا و مصطفی ابراهیم تو بخیر هاتی وی بولتنش باز نیوز دست به کدا وکو نویسکار و سیاست مدار کی باکوری کردستان کو باکوری کردستان ازمون خو یا دریج هیا لگل PKK و کریارن وی تو وی ایریشا پیشبینی کری یعنی işte ku medyaya PKK bahset ki ku ve irişe ki Herêma Kurdistanê bike Herêma Kurdistanê bike armanc divê ki çawa dinarxînê çawa dibîne. Rojbaş ji bo gudar erve niha PKK îro li hemberî Başûra Kurdistanê hemberî gelek Kurdistanê şer îlan nekiriye. PKK rojak ava bû li Bakurê Kurdistanê bi destê devleta Kürd, devleta kolonyalîst ya Türk li hemberî rêxistin Partiyê Kurdistanê li hemberî gelek Kurdistanê şer kir û tizanine ku encama vî şerî bi 10,000 Kurd hatin kuştin, dane kuştin PKK tikarî bêje ku tikarin bêje ku 15,000, 16,000 jî endamê xwe kuştin Sarokê Kurda kuştin, berpirsiyerê rêxistina Partiyê Kurdistanê kuştin, tikarî bêj ku li civata Kurda ew pêşengê civatê axa, beg, şeyx terör kirin kuştin. û dizane piştî demekê jî şerê xwe li Rojava Kurdistanê li hemberî gelê me li hemberî rêxistinên Rojava Kurdistanê îlan kir. Ji bo rêxistinê Kurdistanê destpêkê da bêrûmet bike istihbarata Suriye ra xebat kir û tizane pişta jî wan û bi hevra yani hukm rejîma Baasê û PKK bi hevra hezaran xortê me şandin Bakûra Kurdistanê ji bo ku Kurda tune bikin ji bo ku Kurda ciwanên Kurdistanê Rojava Kurdistanê biqedînin tevgera Rojava Kurdistanê serkûb bikin û tizane taybetî jî piştî 2011 wexta ku li ser navê rejîmê vekelat şerê vekeletê meşan dîktatoriya xwe li Rojava Kurdistanê ava kir zaroka direvîne tikarî bêje ki 20,000 nêzîktir Kurd ciwanê me hatine kuştin zulûma li îşkence li Kurdkerveran tigel berpirsiyerê Partiyê dikevek û tizane ku piştî ku bi Baasê ra Baasa Iraqê ra jî hevdîtin kir li hemberî tevgera Başûra Kurdistanê şer kir taybetî jî piştî sala 1992 dema ku herema azad li Başûra Kurdistanê ava bû ber bi devleta federe meşiya û tizane ku PKK li ser navê çar devleta êrişê xwe şerê xwe domand bi hezaran pêşmeriya hatin kuştin derbarê vê de Serokê Kurdistan bi rêz Mesûd Barzanî ji 25 devletan ra devletên Rojava ra rapor amade kiriye şandiye ku PKK çi xirabî kiriye çi kuştin kiriye. Tikarî bêj ki vê rojê heta îro ku bi roz salana jî ez dimeşînim ku var rojana jî dîsa Kurdistan bîçara da min bisan PKK ji bona ku devleta federe ya Kurdistanê ji holê rabe ku va daxaza devletê kolonyalîst e her xirabiyê tikare bike û tike ji bo ku rêxistina ka Başûra Kurdistanê jî nîne yani em bêhêlnê aliyekî rêxistina Kurdaya Kurdistanê ye belkî qismek Kurdperver ve rastiyê qebûl nakin lê tivêk em tiştekî baş bizanin ku PKK li Başûra Kurdistanê Rojava Kurdistanê ne rêxistina Rojava Kurdistanê ne rêxistina Başûra Kurdistanê ye. Vekeletê ser navê devletê kolonyalîst meşînê destwerdanê dike rêxistina ava dike û bi rêxistina dixwaze hemû xirabiya bike. Li Başûra Kurdistanê jî tizane ku xebatekî domdar domayne bu sedem ku devleta Türk nêzîkî 40-45 kilometre bikeve axa Kurdistanê
o gelek günde Kurdistan'a vela bibin, o gelek halka sivil bene kuştun, PKK ve mesele kevkaşa, jibona veji her roj, tıkari beji ki devleta Türk tıkaze gazi bike ki be le başvura Kurdistan'a operasyona pek bine. Mamosta İbrahim atxwazim ser Pirozo ببوره اتخوازم تلفزیون رواسم اثر وی خالی اتخوازم رواسم مامۆستا ابراهیم یعنی هەردەم پێکەکەی مەدیای خوا لەسەر وی خاڵێ سفکاتیە بە هەواڵبەندێ خوا لە هەواڵێ خۆ دکەن لە هەول دەدەن سفکاتیە بەهێشێ گەلێ کورد بگشتی بکەن یعنی هەردەم پێکەکەی دەبێژێ و هەرێما کوردستانە یانژی پارتی تایبەت ئەلیکارە یان هەفکاریە تورکیەکێ دا تورکی دەرباسی هەرێما کوردستانی بێ چو وڵات هەیە چه کەس هەیە دخوازێ وڵاتی وەری داگیرکردن yani hatta çırada ev yek dibe sıfkati yek bir şey geliyor kord. Yani am tişteki geleki vekri bibejin. Yek Devleta Federe Kurdistan'a azada jibo peşveçuyin peşketin akı devlet ciran ra tıkara peyvendi çekej bo ve peyvendiye wan bi Suriye rajaya Türkiye rajaya İran rajaya devlet cihane dünya rajaya jibona ve ke tukas mafya tukasi tüne ku peşe vitişti bigre Düyemin mesela ve ki PKK eğer Parti Demokratik Kurdistan ki mesela Parti Demokratik Kurdistan ne yani Nevroz el Hemberi Kurdan millete Kurd şart ilan kır. Hemberi hükümet şart ilan kır. Naha tıkaze ki Parti Demokrat ve desise nişan bide. Belki farz bike ki tü başvura Kurdistan'ı hükümete başvura Kurdistan'ı Tibece ki devleta Türkiye, İran yacı devleta ki din tıkara Avrupa'yı ve Amerika'yı be. Tıkaze bel valate van jibo avlakariya van jvar rabbe balikar. Ji PKK raçiye. PKK rekhistina başvura Kurdistan'a. Mafya rekhisi pa PKK heye ki bebece ki peyvendiye kap tıkara çeke İran ara çeke yacı çeneke. Tibece ki Kurd ve mesele fan bikin. PKK ve meselede xudiye maaf nine. Yani dünya PKK bu sadam ki Türkiye bevra. Madem ise me PKK başvura Kurdistan ederke be Türkiye çıma belur operasyona bike. Ancak tişte gidin bebecim. Hatta naha Peşmerge Devleta Federaya Kurdistan'a yazı Peşmerge Parti Demokratik Kurdistan'a Kinye çıvakt ve Türkiye Leşkere Türkiye operasyon çektiği. Bana tabayı daraven çapamenya PKK'nem. PKK jiyana van sardarava çebuye. PKK jiyana van sar manipülasyona çebuye. PKK jibo ki Kurda tünne bike utveje ki belki Kurda ahmakın veji favak bikin. Şim mafiyete heye nafarz mahal devleta Türkiye Amerikan nahat zani beregah Amerikal birin. Yani hakkıvana tıkarın bebecin. Tıkarın beregah çebikin çetikin. Bəli. Türkiye'ci tıkarı devlete ciran acib devlete dirra beregah çeke. Beregah Amerikal vurtu neye? Hayye. Peki PKK çala kadar ki. Demek ki Kürt tişteki fan bikin. Mafya PKK tünne ve tiştana bebece. Yani bebece ki falan era alak vak bike. Türkiye rapiyevendiydi ki demek ki tünne kajbolçi jubo ki tıkaziye ki devleta Federe Kurdistan vur bifetsine. Başvura Kurdistan'a devleta Federe Kurdistan'a debe petrola kabı froşun PKK debe bayağı Türkiye'ye haval bende. Başa tübe deste devleta Türk'a ve buyu. Tü İro disa xudiye devleta Türk'a ve CHP'ra ittifak eçeti ki تتخاذي بوارا بمشي هر روز حركات يوروب دولتا تركتا تمشي تو اگر تو دولتا ترک نمشي باشه چما پارلمنترته مبوسته ده پارلمنتو دولتا ترکتانه hani parlamenterin apoistli verin madem Türkiye bir yer eğer lamberi başına Kurdistan'ı eğer lamberi PKK bir yarık tegirtin, lükut tegirtin, meclisa Türkada tegirtin. Paki meclisa Türkada damak bir yarana hatın girtin. Mebusen PKK, parlamentere PKK, gelo çıma devci meclise bernadına, eğer rastiye bineri, eğer
خرابی تبه ودم اگر خرابی بکو خرابی PKK خل خط که دولت ترک تبه جوالا هم بریم اپراسیون چکه çünkü mafya vantule le başvura Kürdistan'a bin. Avna ju bokul başvura Kürdistan'a kharabiye bekilur. بله Ve deme kharabiye mazın PKK xut ke partiya van HDP de meclise daye ve deme bir yad meclise da tane girtin kharabiye evlu valtıkine jibok ju Türk'a para bigirin. Ha jibok berjavendiya xir şahsi o jibok Kurda tünne bikin. Tına plana kamazın da bin paşeci rabin Sarokya Kürdistan'a, Parti Demokratik Kürdistan'a, Devlet Federal Kürdistan'a, Hükümet Meclisi ve tavanbar bikin. Çağ van haye, yani av Kürda mahmakın çıma. PKK, ve her kesiratı karabı ve haval. Ve her düşmaneki Kürdra düşman havalti kiriye, hatta euro düşmaneti havalti kiriye, tike. Enekese tebecer rejime bahse tebet bıça, tek bıça ne olsa, tebet ku bego artın. Devlete bahse bego artın. Devlete ka federal avadı be. باشه Kürdistan gibi be harama ka federal. PKK dışa tebecek ku na. Tebek ku tek neçe. Ki tek neçe. Tebecek ku mer rejim tek neçe. Başa tu xolamtiyaj rejim eratı ki. Tu askeriye مامۆستا ابراهیم از خواهدم سر بخالی راوستم بله سینارویا کو مدیای پکه بحثت که بحثا آرمانجکردنا بوریین پترول یان جی کسایتن یان سرکردن بلند هریما کردستانی و ایریشا پیشبینی گریل گور مدیای پکه یعنی اوانا حتی چرا ده دبی پیلان نوکو تشتکی پیشبینی گری یان جی سیناریو Bana plana İran'e Pilane devlete dagırkarın. Çünkü PKK kan ne kadar bir tişti bikal başvura Kürdistan'a. Başvura Kürdistan'a katne helbejartine çand kasa dengavan, çand kes pişkiriya vantike. PKK İran'lı başvura Kürdistan'a hezeki juvara pişkiri tıka tüneye. Başa ki pişkiriya vantike? İran tike. İran'a var roje daviye. Müşeke xu füze kaçı mavetin başvura Kürdistan'a? Başar ki ihatiye ilan kırın deste PKK İran'a puan şarda ilan kırın. Untizana pişti hilbijartine jibo ku başura Kürdistan'a tek biçe. Jibo kaosuk çebe bel Irak'e. Jibona ve eke be deste haçti şabi PKK eriş kırın terör etikine. Jibo ve PKK li başura Kürdistan'a nikaradı jimbezine Kurdara Jiberpirsiyere Parti Demokratik Kürdistan'a eğer devlet alikare van nebin bikarbın vana ve terör armanç bikin bikin kuştun suikasta bikin vak gelek bekiriye ki hezet tarih taybetici ki İran tıkaze ki nüfusa ka Irak juvarra bibe civare kolonyalist nüfusa halber doğum bikin Kürtçi çok ye halber van bişkinin Jibona ve tişti bıkan nikanlar rasta rast düşmaniyeti Türkiye başur devleta federal Kürdistan'a bikin Riya haçti şabi Riya PKK rekistine terörist o Armanca vanki tünekirna Kurdaya tü camacı PKK Armanca ki vani ki Kürdistan'a azat biken ne tünneye binerin nabe Rojava Kürdistan'a guartin hiro kırna Bakura Suriye kırna Bakura Suriye hiro veke le Kamışliye Sadi Hatti Arap kıstına Kürdistan'a binere Sala Hazar Nasud Şeyh Hattan da damakı belki rejime bazı bir yargırt ki harama Arap bikin Arap o untizanla bir yara kamera Araba girtin yek Kürdak ne bu bahsi İro Biriya PKK Horteme rejime bazı ra kolantiyetikine jibo rejime bazı tane kuştun jibo Armanca Araba te kuştun yani jibo vel Raqqa tane kuştun dere zor tane kuştun kako Batistana gelek bekirine Kürdeme genceme civaneme dere zor Raqqa hakkı van çaqqı van aye Araba tikine düşmaneme am millete ki mazlumun amma fekada khastikini am hambari Araba şarnakini dere zor Raqqa'ya yajilciye kidin şarnakini leb riya PKK
devletin fedagirkar Kurda, ji Kurdara düşmana çetikine. Ji bo ve plana ku niha çeti bel başura Kurdistanê. Bi destê PKK çe nabe. Bi destê devleta dagirtar taybetî jî bi destê İranê çetibe. Ji bona vê ke cara kadin li vir ez gaziyê Amerîka dikime. Devletem hevpeymanên Amerîka dikime. Divê ku divê mesele da ev gelek vekirî helbestê nîşan bidin. Amerika Batistana dibine nizane bayan. Xarabiyek li baş Rojava Kurdistanê tê kirin. Amerika ve roje efendim li hemberî veke tutukattıkları lanet dike ya şaşın tibecine. Mesela şaşıya neye? Amerika hevpeymane van jwana pişkiriye tikine harçı kastı becine bdici İran'eni PKK ra pişkiriye İran'e ra pişkiriye. Amerika pişkiriye ketke çaval dici İran'e ya İsrail Amerika kasi kamtızdan dici İran'e ama tu vakta ku PKK ra pişkiriye ki gerek vekiriye ku Töj İran'e ra pişkiriye ki salan av tiştakir mesela referandum ece aynı tişkirin. Mesela referandum da PKK diş derket dagır kırına Kerkük'e rolaki green list İran'a, Türkiye ve deme devlete dagırkar Suriye Amerika peyman evan destana avdı taybetici İngiliz'e saraki kirin ve pişkiriya hain edin aviyeketin İçtimani Kurdistan Goran'da çün Kerkük işgal kirin. Yani planaka gelekmezi neye? Eğer Parti Demokratik Kurdistan Devleta Federaya Kurdistan'a kurt nebe, Sarok Barzani kurt nebe, itibar prestij avanlı dünya nebe, evna tıkarın haftaya ki da Devleta Federaya Kurdistan'a jole rakın, Parti Demokratik Kurdistan jole rakın, evna tıkarın ve ki hemberi kak mesut terör bükün, kuştuna kak mesut plan tıkın evna. Baş. Gelo, baya ki tıkara ve vek büke, tebek kudu ve meselede haydar bin. Her Kurdak, bütün hamu partime haydar bin. Tamam, tıkaradır. Mesele PKK da nerine mevcuda bin. Eğer partiye PKK beyek idim be. Lehemberi Devleta Federaya Kurdistan'ı. Çünkü Devleta Federaya Kurdistan'ı untuzanına heylina hamu Kurdistan'ı. Bale. İro heybiye hamu Kurdaya Kurdistan'ı. Mamosta İbrahim, dawiye dixwazim vê pirsêj te bikim. Yani te amajeb gelek kiryar bin pêkirinin PKK li tevaya Kurdistanê kir. Wekû Rojavayê Kurdistanê me ezmûnekî gelekî tal bi PKK re heye, hetanha bandorayê li ser me ye, siyaseta ku ser me tê meşandin Rojavayê Kurdistanê, em qelenekî pir biha didin. Yani hetanha rêne daye yek destskeftina Kurdî ji bo mafê gelê Kurd Rojavayê Kurdistanê were encam dan. Li Bakurê Kurdistanê tu jî bêhtir zanî çê li Bakurê Kurdistanê kiriye, çi zirar gihandiye, mafê gelê Kurd li Bakurê Kurdistanê destskeftinên ku divan salên dawî de çawa têk da, divan çend salê derbas wî de. Her wiha Rojhilatî Kurdistanê jî li Başûrê Kurdistanê jî herdem gef û êrîşan ser herêma Kurdistanê dike. Dawî de dixwazim vê pirsê te bikim. Niha tevgera rizgarî xwaza Kurdistanî, partiyên Kurdistanî, tevgera rizgarî xwaza Kurdistanî bigiştî. Çi jê te xwestin beramberî var kiryar û binpêkirinên PKK? Li hemberî va kiryarana attı ve her Kurdekî gundiyek, her karkarekî Kurd rewşenbîr hunermend, rêxistineka Kurd û Kurdistanê divê li hemberî va helwestana derin eger bo qet dibêjine kam Kurdperverîn, eger dibêjine kam ji bo azadî serxebûna Kurdistanê xebat dikinî, ji bo azadiya milletê xebat dikinî divê li hemberî helwestê PKK derkevin. Tıkarın, nerine wan cuda bin. Kısmek bibêjin ki vaya rêxistina devlete kolonyalîst destê wan ababiye kısmek nebêje. Ve demek kiryarê wan protesto bikin. Divê ku bibêjin ki vekirî bibêjin ki veke PKK mafê wan tunê ku Rojava Kurdistanê be li Başûra Kurdistanê be. Divê ku li wir derkeve. Îro îrada xelkê me gelê me li Rojava Kurdistanê xezib kiriye. Divê ku dijî vî tiştiyem derkevin. Bi zore tikarî bêjî ki li wir destaniye ser îrada milletê me. Li Başûra Kurdistanê heman tiş kiriye. Li Bakûra Kurdistanê zaten tiştekirî kiriye. Ev têrê nakir Rojava Kurdistanê jî aynî tiştî dike. Bi sedan kes ji bo wana darva kirin, bi İranê ve hebaltiyê dikine, İran jî Kurda darva dikine, îdam dikine. Gelo, divê ku hemû rêxistin.
Taybeti tabi Devleta Federaya Kurdistan'a hükümet, meclis, ber partiye, başvura Kurdistan'a enekese hamu parti, her kurdek netici halvasta van derkebe. Bel. Em nabecil meşherneke. Letime kuban Rabbi becul nikarın ke lehemberi sarok berpirsiyeren partiyan terör arma bikin. Suikasta bikin. Un nikarın lehemberi Devleta Federaya Peşmerge Kurdistan'a şer bikin. Un nikarın berpirsiyere enekese partiye Rojava Kurdistan'a bikin. İşkence bikin. Zarroka birabin. Me bitişti bebejin. Bel. Bele gelek spas İbrahim Güçlü, nivîskar û siyasetmedarê Bakurê Kurdistanê. Gelek spas got mêvanê Rêbaz News bû, silav û rêz ji bo te û hemî xelkê me le amada şîrîn.